Pemirsa ring tengahin pandemi mewah ekonomi saning ngereret sekadi mangkin angganing bangkir mastikayang antuk nyokong sejeroning nambaking penglalah COVID-19 melarapan melaksanayan protokol kesehatan prokes ring samian operasional bank mewah nganggen teknologi sejeroning macikayang ayahan majeng deng nasabah. Direktur Silitunggil BPR Rio Christian Mausang, samian karyawan patut nganutin kahanan COVID-19. Puni kemawinan paketan ipun sampun nyiagayang SOP prokes ring sajeroning operasional miwah bisnis ipun. Sekadis tata nyaga keresikan widangan genah makarya ngelaksanayang pungigasi bulanan, karyawan kepatutan nganggen masker medis, karyawan miwah nasabah patut ngwajikin tangan sadurung ngerancing kantor, nureksen suhu tubuh, nyaga jarak, sahetios punike ayahan majeng nasabah, taler sampun kawah melarapan nganggen dunia digital, inggih punike kanal YouTube miwah sosial media. Paiketan ipun rauh mangkin kantun ngerancang aplikasi antuk nincapang efektivitas bisnis miwah ayahan santukan kuentenan teknologi janten mecikang pemargin usaha bank. Alex P. Chandra, founder dan CEO PT Lestari Capital Mausang, ring tengahing pandemi sekadi mangkin operasional kantun Raja memarki. Puni kemawinan bank patut ngelaksanayang protokol kesehatan sekadi nyiagayang genah ngwajikin tangan, hand sanitizer miwah piranti, antuk nureksain suhu tubuh otomatis, patut nganggen masker, nyaga jarak, tur ngwatesin petugas sani makarya. Ring masan pandemi inovasi sani kelaksanayang ring platform ipun nganggen aplikasi mobile banking, sani sampun kemedalang melarapan munggahang deposito online. Inovasi kaping kali order from home, taler kemedalang nganutin kahanan krame ring tengahing pandemi, sane akehan mapari krame saking jero suang-suang. Kewentenan fitur anyar ring aplikasi taler ngewantu nasabah, mangden enten kantos rauh ke gerai merchant. Angge sane nganggen aplikasi presiden mesen produk UMKM mitra saking jero. Pesanan pacang kekirim oleh armada pengantaran sane kaduenang merchant utawi ojek online miwah instant delivery ring wewidangan kota. Swardika bisnis Bali nguningaya.